Ihlulani Oni tiphine na mina ka nongonoko wa lathela hi ta va hi karhi tiphina hi vunanga bya mina kasi risimu leri nga ta sungula ni ri yimbelela hi leri ngo ndzi tlakuse hosi Yesu ndzi tshunete ka Xikwembu. Ra vumbirhi hi le ra ku a fela mina na wena exihambanweni a hi tiphineni. Ndzi kongoma emahlweni ndzi tlhandluka entshaveni ndzi ri karhi ndzi khongela hosi yawo ndzi tlakusi ndzi kongoma emahlweni ndzi tlhandluka entshaveni ndzi ri karhi ndzi khongela hosi yawo ndzi tlakuse ndzi tlakuse hosi Yesu ndzi tshinete ka Xikwembu a ndzi lavi ku tshama la ndzo lava ku tlakusiwa ndzi tlakuse hosi Yesu ndzi tshinete ka Xikwembu a ndzi lavi ku tshama la ndzo lava ku tlakusiwa
babisa xivandleni xa Golgotha ndzi vona ntshungu wa Vayuda wu khapela Yesu kona va fika kona va n'wi vamba ngati yi huma mavokweni nhlokweni kona mintwa yi tlhava Yesu afa eGolgotha afela mina na wena 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 xiambano 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 yeah xiambano 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 hiyo makai yimisa mavoko ku tiyisisa leswaku i wena Yehova lowo lulama hi yimisa mavoko a tiyisisa leswaku i wena muferi lowo lulama. Haya mahlweni karhi khensa ku lombiwa tindleve ni ri na ku tshemba leswaku kwalamu nga kona mi le ku tiphineni kun'we na hina kasi lava tsakelaka ku ya kuma music wa mina kumbe ku downloada mi nga kuma ka ti-digital platform hinkwato hikuva mi secha vito ra mina ku nga Hlulani Oni kumbe Oni ntsene mi ta wu kuma mi tiphina hi ndlela yaleyo. Risimu leri landzelaka hi leri ngo na navela kaya ra le henhla a hi tiphineni ku ya mahlweni. Zive mboni yaku, zive mboni yaku,
wena Yesu, wena Nkosi ya mina. Loko ndzi la misave, ndzi pfumala matimba, handzi koti ku tirhe yona Nkosi ya. Loko ndzi la misave, ndzi pfumala matimba, handzi koti ku tirhela yona Nkosi ya mina. Loko ndzi la misave,
ha ri ku tiphineni ndlela yaleyo vayingiseri lava tsakelaka ku ni landzela kumbe ku ya network na mina ka social media mi nga ni kuma ka Facebook hi vito ra Hlulani Oni, kumbe ka TikTok, Instagram na YouTube hi vito leri ngo Oni_SA. leswiwani ni ta swi peletela ONNIE na dash liya ye le hansi mi ku SA. Se risimu leri nga ta ri endla ra ku hetisela i risimu leri ni nga ri vitana Vuthu, ni nga yo ri tsala ra chorus ra ku cina, ri nga influensiwa hi buku ya 2 Kings chapter 6 verse 17 ku ya ka 20. Kambe hi nga se ya ri yimbelela, ni rhandza ku ya khensa swinene eka xitichi xa Munghana Lonene ku va va nyike this opportunity ya ku va ni ya navetisa vunanga bya mina na talente ya mina. Ni khensile swinene, ni nga ku va nga swi endlela na van'wana, so a hi yeni ya yi pfala hi tiphina hi cina ku